Igitondo gihere kuri mwese abakurikiye Royal TV ndabasuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Tugeze mu mwanya w'amakuru arambuye, amakuru abimurira ayo kuri uyu wa kabiri tariki 24 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 agiye kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Ambassadeur ugiye guhagararira igihugu cya Maroc mu Rwanda Joseph Imana aravuga ko agiye kwihutishijwe mu bikorwa ry'imishinga iri mu masezerano u Rwanda na Maroc beherutse gushyiraho umukono ubwo umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu yasuraga u Rwanda. Naho abantu batatu niwe bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura yaguye mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Imvura yanasenye amazu agera kuri 800. Hagati aho abibasiwe abatuye mu bice byibasiwe n'imvura barasaba leta ko yabafasha. Naho Padiri Thomas Nahimana usigaye akora politike nyuma yaho ku munsi w'ejo yarategerejwe i Kigali yatangaje ko yabujijwe kuza mu Rwanda ageze i Brussels mu Bubiligi, icyo gihe ngo yavaga i Paris mu Bufaransa. Muri aya makuru turaza kujya mu gihugu cya Gambia hoze ayobora iki gihugu Yaya Jammeh biravuga ko yahunze atorokanya amafaranga agera kuri miliyoni 11 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu isanduku ya leta. Uretse aka kayabo ngo hari n'ibindi bintu bitandukanye bihenze nk'imodoka nabyo kuri ubu ngubu ngo yatorokanye. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Innocent Mubunyi. Aya makuru kimwe n'ibindi biganiro byose mushobora kwikurikira munyuze kuri internet ni kuri wa eshatu.royaltv.rw. Duhere mu Rwanda by'umwihariko mubirana na diplomasi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku munsi w'ejo yakira impapuro zemerera abambasaderi b'ibihugu bya Maroc, Namibia, Sweden, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Canada na Korea guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Muri abangaba harimo na ambasaderi w'igihugu cya Maroc nkuko nari mbivuze. Uyu nguyu akaba yavuze ko agiye kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga iri mu masezerano u Rwanda na Maroc birutse gushyiraho umukono ubwo umwami wa Maroc yasuraga u Rwanda mu mpera z'umwaka ushize. Clement Uwiringiyimana harakomeza. Umwami Mohamed wa gatanu wa Maroc yasuye u Rwanda umwaka ushize kandi yemerera u Rwanda inkunga n'ishoramari mu mabanki, imiti n'ubuvuzi, ubuhinzi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Iki gihugu cya Maroc ubu kitaragira ambasade mu Rwanda, ubu ngo ukwezi kurajya kurangira gifite icyicaro n'abakozi bose barimo. Impamvu ngo nukugira ngo amasezerano adapfuza, à savoir les accords et conventions qui ont été signés. Amasezerano n'imishinga byemejwe mu ruzinduko rw'umwami mu Rwanda tuzashyiraho itsinda ritangira kwiga ishyirwa mu bikorwa. Nitwifuza ko aya masezerano apfuza, turashaka ko ashyirwa mu bikorwa Au bénéfice des deux pays. Usibye abazaba bahagarariye Maroc, Youssef Amani na Jeremy Olson uhagarariye Sweden na Kim Injin Jong uhagarariye Korea y'Epfo bazaba bakorera i Kigali, abandi batatu bazaba bafite ibyicaro hanze y'u Rwanda. Muri bo harimo Therese Samalia uhagarariye Namibia akazaba akorera Dar es Salaam muri Tanzania. Avuga ko igihe kigeze ngo ibihugu byo muri Afrika bifatanye mu bucuruzi. Mwe ntabwo mukora ku nyanja, twe dufite icyambu. Mufite umugisha ko imvura igwa mukeza, twe dufite umugisha wo kugira ubutayu bubiri. Mbese ni ibintu byinshi dutandukaniyeho, ariko hari byinshi twafatanyamo. Abdallah Mohamed Abdallah Al Takawi uhagarariye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu avuga ko bazafatanya mu ishoramari muri iki gihugu, dore ko ngo bizera ko mu Rwanda nta ruswa nyinshi hari. Undi mu ambasaderi ugiye guhagararira igihugu cye mu Rwanda ni Sarah Radek uhagarariye Canada akazaba afite icyicaro i Nairobi. Usibye kuba abambasaderi ngo bazaharanira ko haza abashoramari benshi mu Rwanda, ngo ikindi bazibandaho ni ugufatanya mu mishinga minini iganirwaho ku rwego rw'isi. Clement Uwiringiyimana, Royal TV. Uwiringiyimana urakoze. Tuguma ariko n'ubundi muri diplomasi nyuma y'aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaramaze kwakira impapuro zemerera abana b'ambasaderi guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda, n'ubundi yahise yakira ku meza abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yabifurije kugira umwaka mushya buhire wa 2017 anabashimira uruhare bagira mu guteza imbere ubutwererane, ishoramari n'ubucuruzi by'u Rwanda. Tito Dusabirema yarahatubereye aduteguriye inkuru ikurikira. Muri aba badiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakiriwe n'umukuru w'igihugu, harimo n'abakora akazi badatuye mu Rwanda. Abo bose umukuru w'igihugu yabifurije umwaka mushya wa 2017.
Perezida Kagame kandi yaboneyeho gushimira abo badiplomate ku ruhare bagira mu iterambere ry'igihugu. Nashakaga kandi kubashimira kubw'uruhare rukomeye mugira mu guteza imbere umubano wacu, tutibagiwe ubufatanye bwacu mu iterambere, ishoramari n'ubucuruzi. Perezida Kagame kandi yijeje abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko igihugu kizakora ibishoboka byose kugira ngo bagubwe neza bityo banagere ku byo biyemeje. U Rwanda ni igihugu cyabakiriye. Tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo mugubwe neza mu Rwanda kandi munatange umusaruro. Mu izina ry'abandi badiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, Ambasaderi Richard Kabonero uhagarariye Uganda mu Rwanda yashimiye ibikorwa bitandukanye u Rwanda rwagezeho mu mwaka ushize 2016. By'umwihariko Ambasaderi Kabonero yashimiye uruhare u Rwanda rugira mu kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye by'isi. Turagushimira nyakubahwa kubw'ubufasha buhamye mu kugarura amahoro hirya no hino ku isi n'ubwitange bw'ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'igihugu biciye mu butumwa butandukanye. Abayobozi bakuru b'igihugu bashimangiye ko umwaka ushize wa 2016 wabaye umwaka mwiza mu birebana na diplomasi, dore ko ngo kuva mu kwa mbere ku mwaka wa 2016 kugera mu ntangiriro z'uyu mwaka u Rwanda rwakiriye amabaruwa 28 y'abambasaderi n'izindi ntumwa z'ibihugu basabaga kwemererwa guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Ni Royal TV mukurikiye, turi mu mwanya w'amakuru arambuye. Aya makuru n'ibindi biganiro byose ushobora kubikurikira anyuze kuri internet kuri wa3.akadomo.rw ukareba handitse ijambo live stream. Abantu batatu niwe bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura yaguye mu mujyi wa Kigali mu mpera z'icyumweru gishize mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Uretse abapfuye, Minisiteri ishinzwe impunzi no gukumira ibiza mu Rwanda ariyo Midimar ivuga ko imvura yanasenye amazu agera kuri 800. Umunyamakuru wacu wageze muri kamwe mu duce twibasiwe cyane n'imvura, abahatuye bamubwiye ko basaba ubufasha bwo kwimuka ko ngo basizwe iheruheru kandi ngo n'ubundi bafite impungenge ko haguye n'imvura yabamerera nabi. Fulgence Hakizwera arakomeza. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara n'umujyi wa Kigali ryerekana ko imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu yahitanye abantu batatu mu mirenge ya Gikondo na Kanombe mu karere ka Kicukiro n'umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Iyi mvura kandi yangije byinshi birimo amazu, amashuri n'imihanda. Mu karere ka Nyarugenge honyine hasenyutse amazu agera kuri 703 mu mirenge ya Nyarugenge, Nyakabanda, Nyamirambo, Rwezamenyo, Kigali, Kanyinya, Kimisagara na Gitega. Hasenyutse kandi n'ibyumba 10 by'amashuri ya Kabusunzu n'ibindi. Bamwe mu baturage basizwe iheruheru n'iyi mvura bavuga ko nta kindi bashingiyeho, bityo bagasaba ubufasha inzego bireba ngo kuko bari gushakisha ibisenge by'amazu yabo hirya no hino. Nitujya muri deta urabona ko amazu yose yagiye hanze, yaba yarayo ku muhanda, ayo mu gikari, inzu nini, amakashi pawa urabona imiriro yaragiye, kashi pawa 3 zose zavuyeho. Urebye nyine ni birakomeye cyane, ni bihe bikomeye cyane. Turi mu bihe bikomeye, urebye n'ubushobozi bw'Imana urebye nibwo turi gukoresha. By'umwihariko icyo twasaba leta na Minisiteri y'ibiza nuko yareba ukuntu yafasha aba baturage muri rusange, usibye natwe kubera ikibazo dufite, usibye natwe ariko n'abaturage bose muri rusange, siruta akarere ka Nyarugenge twese turababaye kuko nimba wagiye uca ahantu henshi hatandukanye warabona amazu yose ari hasi. No uraba udafite igisenge ukajya kukireba kwa mugenzi wawe bitewe nuko niho cyagurukiye. Ku bantu badafite ubushobozi urabona nko gusakara ni ikibazo, urebye imbaho zabaye ikibazo. Uretse amazu yo guturwamo yangiritse, hari n'abakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi mu makaritsiye. Aba nabo ngo barahangayitse nyuma y'uko ibyo bakoraga bitikijwe n'iyi mvura. Bavuga ko bahanze amaso leta ngo bafashwe kongera gukora. Ugereranije ibintu byagiye nka miliyoni 3 zatakaye kuko hari harimo agaciro k'inka miliyoni 4, ariko ibyarokotse ni bikeya. Ndimo kugenda nanikiriza, ibindi byo byarangije gupfa, cyane cyane nk'imiceri. Hari harimo imifuka nk'umunani y'imiceri yose byangiritse, hari harimo ibiro 120 by'ifu y'ubugari byose byangiritse, n'ibindi byose byangiritse cyane kabisa. Icyo nasaba nuko ari ibishoboka badufasha kuko akenshi twe turimo n'amakerede y'amabanke, ubwo
ni ngombwa ko byo bagomba kuba bafata ku ngwate twagiye dutanga hirya kutwo twari dufite nyine bagomba kuba bazigurisha. Icyo twasaba rero ubufasha nuko ari ibishoboka badufasha bakadufasha kugira ngo twongere twiyubake turebe ko twakongera kugaruka mu kazi kuko ubu dusigaye nta kazi dufite. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukomeje gukangurira abatuye aho buvuga ko ari mu manegeka kwimuka kugira ngo barengere ubuzima bwabo, ariko bamwe mu baturage nabo bavuga ko imwe mu mpamvu yo gusenyuka kw'aya mazu ishingiye ku kuba batemerewe kuyasana nyuma yo gushyirirwaho ikimenyetso cyerekana inzu itemewe muri uyu mujyi wa Kigali ntibashyirirweho igihe ntarengwa cyo kuba bazivuyemo zikaba zibasenyukiraho bazireba. Ibyo bavuga ko byanashyize ubuzima bwabo mu kaga. Gusa abavuga ibi ntibemera kugaragazwa ku mpamvu zabo bwite, kuko niba amaze atarasenywa kandi umuntu adahinduye pura y'inzu bakamureka nibura agashyiraho ibiti bizima n'amabati mazima, kuko amazu menshi amabati yaratobotse ku buryo za parafo zaboze. Tekereza kubona warashyizeho parafo noneho warasize n'irangi, kubera amabati yapfumutse ntushobora kuyahindura, kubera ibiti byaboze ntushobora kubisakariraho ngo buhinduye igisenge. Ubwo rero urumva ko ari ibintu bituma umuyaga uza ukaba wabifata ukabigurutsa mu buryo bworoheje, kuko igihe kiriya kimenyetso cy'umutuku bagishyizeho inzu nta valeur ibifite. Nawe ubwawe nkubwiye ngo nk'ibihumbi 200 ntiwabimpa, na banki ntiyabimpa. Urumva rero ko nta gaciro ifite, nta gaciro na kamwe ifite. Kira kintu rero gitesheje valeur inzu yose, kitubujije uburenganzira bwose, kandi ntituzi igihe kizarangirira. Ntibanatubwiye ati nibura tugishizeho, ariko mu myaka 2-3 se mu meza ngahe kizaba cyavuvuyeho. None se ubwo urumva niba kira kintu kiri ku nzu ukaba udashobora kuba wagenda ngo guza amafaranga muri banki n'ibihumbi 200 ndakubwiye ko nta wabimpa. Umujyi wa Kigali uvuga ko ku bufatanye na minisiteri ifite mu nshingano gukumira ibiza midimari bagiye gushaka uko abagezweho n'ingaruka zikomeye z'ibi biza bashakirwa ubufasha bw'ibanze mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'abatuye aha umujyi ubarura ko ari mu manegeka. Ngo hatangijwe gahunda yo kubaka imidugudu y'icyitegererezo ahazimurirwa bamwe mu baturage batishoboye batuye muri ayo manegeka, ariko kandi bamwe bavuga ko igisa n'ihurizo rikomeye nanone ngo ari ubushobozi bwo guha ingurane abashyirweho bose ikimenyetso cy'uko batuye mu manegeka. Fulgence Kizwera, Royal TV. Mu yandi makuru, Padiri Thomas Nahimana kuri ubu usigaye ukora politiki wari utegerejwe mu Rwanda kuza gukora ibikorwa bya politiki imbere mu gihugu, ndetse banavuga ko aje kwiyamariza kuyobora u Rwanda mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka. Yatangaje ko yabujijwe kuza mu Rwanda. Uyu mupadiri wahisemo gukora politiki yabwiye BBC ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda ko yavuye i Paris mu Bufaransa yagera i Bruxelles mu Bubiligi akahasanga inyandiko zimuza kuza mu Rwanda. Umunyamakuru wa BBC yamubaje niba yari afite impapuro zimwemerera kuza mu Rwanda, amusubiza ko impapuro afite arizo n'ubundi yari yaziyeho mu mpera z'umwaka ushize ubwanjye rwa kuza mu Rwanda ageze i Nairobi muri Kenya. Izi mpapuro ni visa y'abamukerarugendo bashaka gusura ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba na pasiporo y'u Rwanda, ariko ngo itagifite agaciro. Kugeza ubu leta y'u Rwanda ntacyo iratangaza ku byavuzwe na Padiri Thomas Nahimana. Naho abayobozi b'ibitangazamakuru byigenga barasaba ko igitangazamakuru cya leta Rwanda Broadcasting Agency gikurwa mu bihatanira amasoko. Impamvu abayobozi b'ibitangazamakuru batanga ngo nuko RBA igenerwa ingengo y'imari yo gukoresha ivuye mu mari ya leta. Justin Kayiranga harakomeza. Ikibazo cy'amikoro kiri make ku bitangazamakuru byigenga mu Rwanda gihuzwa no kuba ibi bitangazamakuru bibeshwaho hanini n'amafaranga ava mu masoko bihatanira. Ubuke bw'aya masoko ahurirwamo n'ibitangazamakuru byigenga biba bagomba guhatana n'ikigo cy'itangazamakuru cya leta aricyo RBA bifatwa nk'ibibuza ibitangazamakuru byigenga gutsindira aya masoko, kandi ngo bishobora gutuma bimwe muri byo bifunga imiryango. Uyu ni Robert Mugabe, umwe mu bitabiriye ikiganiro nyunguranabitekerezo ku iterambere ry'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ikiganiro cyateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Ni ikibazo cy'igihe gito bagakinga, kandi bimaze kugaragara ko bakinga. Nibi binyamakuru byose bizakinga. Ntabwo isoko riri fair, ntabwo isoko gupiganwa na RBA itanga, reka mbivuge gutyo, gupiganwa na RBA ku isoko sibyo. Ibyo byose sibyo. Ni byiza ko itungwa n'imisoro y'abaturage, ariko itari igice ayihabwa imisoro ikindi gice kajya mu ipiganwa. Oya, ibyo ntibikunda. Hareba iyindi nyigo.
hari abasanga RBA yakurwa mu bigo bihatanira amasoko kuko ngo ihabwa na leta ingengo y'imari yo gukoresha. Ildefonse Sinabubariraga ni umuyobozi wa radio Ishingiro ikorera mu karere ka Gicumbi. Aharifashisha urugero rw'uko bikorwa mu bindi bihugu. Hari nko muri Sweden bagira ibyo bita licensing fee. Buri muturage ko afite amafaranga atanga akazagenda akajya kuri ya public broadcaster. RBA public broadcaster ikiri imbere inyungu z'umuturage mbere y'ibindi byose ntabe bigisa n'icyo. Navuze ntekereza ibintu bibiri. Niba RSSB ifite amafaranga ikora muri insurance companies kugira ngo sustaining mutuelle de santé, kuki badashobora kuvuga ngo ku mafaranga yo guzi karita ya MTN Airtel cyangwa Tigo yenda hajyeho 5% agenda ajye muri public broadcaster ariko ive mu bucuruzi 100%. Kuko twaganiraga muri Swedish Radio n'amaje ngo ariko muracuruza bati twebwe ntabwo twemereye gucuruza. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kivuga ko hari impinduka ziteganyijwe zizasiga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kitagifashwa na leta, nubwo nta gihe gitangazwa ibi bizaba byakozwemo. RBA nayo ni urwego ahubwo nibwira ko ivugurura ry'itangazamakuru riteganya ko ruzajya rwishakira ubushobozi. Ubwo no kureba twakora twiri isoko twarikoranamo dute, niba hari amabwiriza cyangwa amategeko atariho atuma batareshya ku isoko, ibyo nibyo byatekerezwa uburyo byajyaho. Ariko ndumva ni isoko nyine, nta nubwo tuzabuza n'abandi kuvuka, n'abandi bazavuka, n'ibindi bitangazamakuru bizaza. Mu gihe harabifuza ko RBA itagakwiye gupiganirwa n'ibitangazamakuru byigenga ku masoko kubera ifashwa na leta, mu bisobanuro bitangwa kenshi humvikana ko impamvu ituma iza gupigana ku masoko ari uko kugeza ubu leta iha 40% by'ingengo y'imari iki kigo kiba giteganya, hanyuma 60% asigaye agashakirwa muri ayo masoko. Justin Kayiranga, Royal TV. Kayiranga harakoze kuri iyo nkuru. Polisi y'u Rwanda ku munsi w'ejo yerekanye abantu 12 bakomoka mu Burundi bafatiwe mu Rwanda bajya muri Uganda, aho ngo bari bagiye gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu. Aba bantu bafashwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Kanyaru. Bavuga ko bari bijejwe imirimo, dore ko abenshi muri bo ngo nta mirimo bari bafite mu gihugu cyabo. De Biconsole Iradukunda afite inkuru irambuye. Polisi y'u Rwanda iravuga ko itazihanganira uwo ari we wese ufatiwe mu bikorwa bijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Iyi polisi y'u Rwanda irabivuga nyuma yaho kuri uyu wa mbere ku cyicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda berekanye abantu bafite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi bafashwe bagiye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Haba na case imwe cyangwa naka imwe y'umuntu umwe mu by'ukuri ntabwo yakwihanganirwa, ntabwo ari ikintu dushaka yuko kigeragezwa ko gikorwa no mu Rwanda. So ntabwo rero ari ikintu dutekereza ko haba ari abahanyura bajya bahanyuza abantu cyangwa ari abandi baba babikorera ahangaha imbere. Twavuga yuko nta gihari, ariko akenshi abo dukunze gufata n'aba babakura nyine nk'i Burundi babagerageza kubacisha mu Rwanda kugira ngo babajyane mu bindi bihugu nk'i Bugande no kwambuka kubujyana no mu bihugu bindi bitandukanye. Ubwo abo bantu bari bajyanywe gucuruzwa berekwaga itangazamakuru, bavuze ko bari babwiwe ko bari bagiye gushakirwa imirimo, bityo ntibari bazi ikibategereje. Ibi bituma bashimira polisi y'u Rwanda. Twebwe imbere y'uko dufatwa turi muhira baraza bakatubwira ko baturonkeye nk'ubuzi, twamara batubwira ko baturonkeye ubuzi bakatubwira umunsi badutegereraho. Mugabo uwo muntu uwo dushikira ko bisa nuko tuba tutamuzi, tuba tumuzi, baduha tugenda ku madresse y'amatelefone bakakubwira ati wewe ati ndi Kampala, ugeze ahana ku mupaka turahagusanga hama tuze kugutora. Hanyuma aho bagutransfera nibo baba bahazi, nibo baba bazi igihugu baba bagutwayemo, kuko nibo baba araba komisionnaire. Mbere turashima leta yo ngaha batwakiriye neza, batubwira ko twari tugiye kugurisha, aho turashima. Kandi ubutumwa bw'iwanje ni kubwira abandi basore ko kwihangana, bakihanganira ubushomeri buri ngaha mu gihugu cyangwa ariho hose, gusa gusaba Imana ngo barashobora kuronka akazi hanyuma mu bihugu byacu.
aba bafashwe bagiye gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu bose hamwe ni 12 bakomoka mu Burundi, bakaba barafatiwe ku mupaka wa Kanyaru uhana imbibi n'u Rwanda. Naho abakekwaho kuba inyuma y'ubu bucuruzi bakaba ari abantu batatu, barimo babiri bafite inkomoko muri Kenya ndetse n'umurundi umwe, nabo bakaba baratawe muri yombi na polisi y'u Rwanda. Abari bajyanwe gucuruza biganjemo ab'igitsina gore, bakaba bari bajyanwe mu bihugu birimo Arabia Saudite, Omali ndetse na Qatar. Debut Console Iradukunda, Royal TV. Naho zitunganyirizwa mu Rwanda biravuga ko zituje ubuziranenge bwo kugaburirwa abantu mu ndege no mu mahoteli mu ndege ndetse no mu mahoteli akomeye. Bikurikira mu nkuru ya Jerome Munyentwari. Abatunganya bakanagabura inyama mu bigo bitwara abagenzi mu ndege zikorera ingendo ku butaka bw'u Rwanda, ibigo byakira abashyitsi n'amahoteli akomeye akorera mu Rwanda bavuga ko batumiza inyama hanze cyane cyane muri Afurika y'Epfo. Ibi ngo ntibiterwa no kwanga ibikomoka mu Rwanda, mu gihe u Rwanda ubwarwo rwashize imbere gahunda ya Made in Rwanda cyangwa se ibyakorewe mu Rwanda. Gusa ngo biterwa n'uko abanyamahanga banenga inyama zo mu Rwanda, mu gihe nta kigo na kimwe gitunganya inyama mu Rwanda cyujuje ubuziranenge busabwa ku rwego mpuzamahanga mu kiswe Hazard Analysis and Critical Point cyangwa se HACCP mu mpine. Patrick Buhigiro ni umukozi wa ASL Rwanda, ikigo gitunganya kikanatanga amafunguro mu ndege. Inyama dukoresha ubu ngubu kugeza ubu ngubu tuzivana hanze mu gihugu cya Afurika y'Epfo, so uko ariho dukunda, ahubwo nuko abategura inyama cyangwa inganda ntoya n'iziciriritse n'iziri ku rwego rwo hejuru zitegura inyama ntago ziragira standard yo airlines zikeneye, ku buryo twakwemera yuko ibyo bakora byujuje ubuziranenge, ku buryo dushobora kubitanga ku ndege, ku bagenzi bagenda mu ndege. Uko tuzuza ubuziranenge bw'inyama zo mu Rwanda kandi bwemezwa n'abakora akazi ko kuzibaga, bashima intambwe bagenda batera mu gutunganya inyama, ariko bikaba bidakuraho ko isoko rigari ry'inyama rikomeje kubacika, bagahomba amafaranga menshi. Igituma tutabasha gufata ayo masoko, hari inyama zacu dukura mu mabagiro cyangwa produit yacu muri make hari ubuziranenge itujuje. Sinamenya neza urwego rw'amafaranga biduhombya, ariko urumva kuba tutabasha hari ama supermarket tutabasha kushiramo inyama zacu, urumva yuko hari amatungo tutabasha kugurisha. Ku rundi ruhande, ikigo cy'igihugu gitsira ubuziranenge RSB gisanga kuba nta kigo na kimwe gitunganya inyama mu Rwanda gifite uruhushya rwemewe ku rwego mpuzamahanga, ari uko bisaba abazitunganya kurushaka ku bushake. Gusa RSB ntiyemeranya n'uwavuga ko inyama zo mu Rwanda zose zitujuje ubuziranenge. Izi certificate dutanga tuzitanga ku muntu wazisabye. Nuko ngo kugeza ubu nta muntu mu bari muri business ikora ibikomoka ku nyama wari waza kubisaba. Birashoboka ko zaba zujuje ubuziranenge, kimwe nk'uko hari zaba zitabwujuje, nk'uko nabibabwiye. Kugira ngo tumenye neza ko umuntu yuje ubwo buziranenge, wagombye kuba ufite certificate ibyemeza. Kuba babaga inyama bakanazicuruza mu Rwanda basaba inyemeza buziranenge ku bushake kandi habanje kwishyurwa ibihumbi 450 by'u Rwanda ni kimwe mu bituma batitabira kuzisaba. Gusa ubu abafite aho bahuriye n'itunganywa ry'inyama bari guhabwa amahugurwa azabafasha kuzamura iyi myumvire. Ihurizo muri ubu buziranenge bw'inyama nk'uko aya mabwiriza ya HACCP abigaragaza, hazamo no kureba uburyo itungo ryorowe, ibyo ryariye n'uburyo ritwarwamo kuva rivanywe mu rwuri kugeza ribaye ifunguro ku meza. Jerome Munyentwari wakoze kuri iyo nkuru. Reka mukanya tuze tureba n'amakuru avugwa hanze y'u Rwanda. Turajya mu Burundi aho kuva ku munsi w'ejo hari abafungwa batangiye kurekurwa kubera impamvu za Perezida Nkurunziza. Turajya kandi no muri Gambia n'ubu gikomeje kuvugwa nuko Yaya Jammeh wayoboraga iki gihugu yahunze atorokanye miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika ayakuye mu isanduka ya leta. Ibi byose ni myo gutumikira badutumye ntimujye kure. Ukeneye kugira ubumenyi bujyanye n'icyerekezo, umuryango w'ababyeyi apejerwa ufite amashuri yigisha imyuga aherereye mu karere ka Ruhango. Hari Lycée de Ruhango Ikirezi ifite amashami ya Hotellerie et Cuisine A2, Construction A2, Comptabilité A2 na Tourisme A2. Hari n'ishuri ry'imyuga Emeru Intwari rifite amashami akurikira: Mécanique automobile level 1 and 2, Construction level 1 and 2,
coiffure esthétique level 1 na couture moderne level 1. Aya mashuri yombi afite amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Hello? Hello, my boy. Daddy! Where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Hey, Coca-Cola? Oh, you're in luck. It's happy hour. So, you've won a free Coca-Cola, but you have to drink it here. nari maze kubibabwira reka duhite tujya makuru avugwa hanze y'u Rwanda duhere mu gihugu cy'u Burundi aho ku munsi w'ejo amagana y'abafungwa baraye barekuwe mu gikorwa kizarangira ngo harekuwe abigera ku 2500 kuva Perezida Pierre Nkurunziza yatanga imbabazi mu mpera z'umwaka ushize. Abarekuwe barimo abari mu mashyaka atavuga n'umutegetsi, bamwe bafashwe kuva mu myaka 3 ishize bakiyongera cyane mu kwa kane mu mwaka wa 2015 mu myivumbagatanyo n'imyigaragambyo y'abamaganaga manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza itaravuzweho rumwe. Umwe mu barekuwe yabwiye BBC ko ari akarengane kumara imyaka igera kuri 3 mu munyururu urengana utanaburanye. Muri Gambia amakuru aturuka muri iki gihugu aravuga ko perezida wahoze ayobora iki gihugu Yaya Jammeh yahunze atorokanya amafaranga arenga miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika yari mu isanduka ya leta. Abajyanama ba perezida mushya Adama Barrow bavuze ko barebye mu isanduka ya leta bagasanga hari amafaranga agana na miliyoni 11 z'amadolari aburamo, bakemeza ko Yaya Jammeh ari we yafasheho impamba mbere yuko yerekeza muri Guinea Equatorial mu mpera z'icyumweru gishize. Hari amakuru avuga ko mu gihe Yaya Jammeh yahungaga ngo hari n'imodoka zihenze zabonywe n'abantu zamuka umupaka. Hagati aho umurwa mukuru Banjul, ingabo na polisi barimo gutegura uko perezida Adama Barrow yagaruka ndetse n'umutekano akayobora igihugu mu buryo busesuye. Kugeza ubu Adama Barrow warahiye muri ambasade ya Gambia iri Dakar muri Senegal, n'ubu ngubu niho akiri kandi nta gihe kizwi agomba kuba yagarutse i Banjul. Turimo kugana ku musozo w'amakuru twari tubafitiye muri iki gitondo. Niba tutatangiranye reka nkunyuremo ingingo nkuru twibanzeho. Muri aya makuru twabwiye ko ambasaderi ugiye guhagarara igihugu cya Maroc mu Rwanda Youssef Iman avuga ko agiye kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'imishinga iri mu masezerano u Rwanda rwashyizeho umukono na Maroc ubwo umwami Mohamed wa gatandatu yasuraga u Rwanda mu mpera z'umwaka ushize.
muri aya makuru twabwiye ko abantu batatu ari we bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura yaguye mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Iyi mvura yasenye n'amazu agera kuri 800 ariko nkuko mwabikurikiye muri aya makuru abatuye mu bice byibasiwe n'imvura cyane barasaba leta ko yabafasha. Naho Padiri Thomas Nahimana usigaye akora politiki wari utegerejwe mu Rwanda aho yanavuga akaje kwiyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka, yatangaje ko yabujijwe kuza mu Rwanda ubwo yavaga i Paris yagera i Bruxelles mu Bubiligi akasanga impapuro ngo zimubuza kuza mu Rwanda. Muri Gambia n'ubu gikomeje kuvugwa nuko Yaya Jammeh wahoze ayobora iki gihugu yahunze aturukanye amafaranga agera kuri miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika yari mu isanduka ya leta. Hagati aho n'ubu perezida mushya watowe Adama Barrow n'ubu aracyari Dakar muri Senegal aho n'ubundi yarahiriye. Mu izina rero ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Royal TV na Royal FM bagize uruhare mu gutara no gutunganya amakuru, ndabashimira ko mudahwema kubana natwe. Murakomeza mukurikira ibiganiro bitandukanye bya Royal TV. Nge ndi Innocent Muvunyi, turasubira saa 7 z'amanywa amakuru arabagezweho icyo gihe. Mukanya murakurikira ikiganiro The Sun Up ndetse n'ibindi byasohotse mu binyamakuru bitandukanye. Mukomeze mugubwe neza kandi muhaye murongo.